Jakobe 5 verse 19 no 20. Bazalwane, uma umuntu wakini eduka eqinisweni, uma umuntu wakini edukile eqinisweni, omunye ambuyise, omunye akambuyise, awazini ukuthi obuyisa isone kwedukeni, ubuyisa isone kwedukeni kwaso uyakusindisa umphefumulo, usindisa umphefumulo wakho, asibekele izono eziningi, usibekele izono zakho eziningi. Ngiyabonga. Uyabona front line lo wabafundisi bakithi, uyabona ngoba bahlala bema besithethisa beshukwasha kwacima kwasoko izono zabo ziyathethelelwa ngale msebenzi abayenzayo wokukhuza abantu ukuthi hayi musuzondo omunye musulubuka omunye ulungise eyakho indlela uphekelana isibe uzohamba naye lo muntu. Imvubu yami iphi ngoba abantu laba baxabana la manje angazizokuze njani.